Kubor nakaslab jong unong san hima. Nahadeng ba nglami kamera terekam jong chimnisa budan buram jangi ilai ro jaga memorandum na benta icingnya dibangi bat ko jong ilaga jangi 4 menit beliau i jaga rally a big rally apo jong isjantia hi baro ko batna kene ka rally ni wanra jaga su jong pajba khmat jong chimnisa bahade bo chief minister pat ni wilayah thu yo chief minister beliau iru ya kejengkran jong chief minister kran tang sapang si kita ba kita kipat kislah mereka sur ke jong pat ba kitwa ban penduk no ya baro kini ki cook factory dan hapo jong elaka ka jong ya bat kata ke te ba ngingi ya thu ya chief minister dan chief minister pat wa daga benta jong kini kiwe pat malai pusat ni ngila ya keban penduk pendam kila saya la sisngi ruang pat kejingnya jong sarkar pat kade daga benta kini kisipeu tuli kibala yo ya kasik dai daga yang jong ngi kum kasur jong pat jong la kasur yang ba daga benta jong kini ro nama ka chu ka tadam ki permi makine ki la pusau ka chu ka tadam ki permi kine ki sipeu tuli ro ka chu ka tadam ki permi ya ke ba pat kiamat ya kene ka tadam baten terkadang yang chief minister aja ini ke asuran bangin ya terus syupat pak nak benta jong kini baru ya ke ban le iki lepas le kerki nama bangitan kam ya ke air ke bakhu baru chief minister pak wang pat yang ini nak benta kini ngidon ke jinge mati mengi ke government ke ba ya kita kikap kislah ya ke bakit kinsna Ruang pat ujubab ini gelam besnyo tanda gelam unsapha iki beri bijong balik mi sakine ki zaka lene kini sepeutri ke baki kila da pansna baki kila tham bakai ke bagi yang yo Islam bakini ki sepeutri ru kila bakhen la pa ya ka an nomor ba jingjengai jong kasnam pada kata jaka kibu kita factory kalau tak pesan import tang cispak meta ada pinpai ada jengkan jong chief minister Pak James Sangba uang kumbaar kilometer di banyak jengai nak kau ke senang dari san peu meter batang katsan kejap bila manong banyak kelak koi kata kajaka ke bisna baden ta kanolim ka bingong kuk kasur jong ilaka ya sarkar kan sigubha ban khanlot lane dakala hadle dekodo rupam tangkang nyip wa ini kum kini ki jakar kana hapo jong ilaka ta kadinga cikali lada mandin hakar rali udan iski rambak senang kiwayat senang hapo jong ka ilaka jong bahagia jika benukong kejengwan juga diberiu, yang yakin digerang basnong, kamdan jingta, bahagia jingbe, hari jenglong cisur cidur, jongki wahat senong di jami, kisan, yakin di kian musim, kata kata jenglong cisur cidur, jongi kumkinong kendong, padahal jong kata menil, kini gerang basnong, bah kilakular, hakmat jong kesur jong kata bagi withdraw ya ki anusi ki bagi ki kilahai syakine ki basna ki factory bakata kade bagine ki lam kini ki wahat snuru ila kula bakin venglo ya ki anusi bakata ki jingweng ki joki kalam hak badung kom kim snatu re menta pat ki yai ki jing snew bakata kata in venglo yegle ki withdraw ya ki anusi ki kilahai kesur jong pakka Meni numpat pak Laipur Sansni, jika government lembaga deputy commissioner. Berkata ke Sansni, ada kesangkar kamle, umpat pak meni tentang ini kumba daki katu hajar ngemi ilap tentang san view cipta hajar ngemi menin. Reki babun kimpat yami kidang ap jika rai jong sarkar. Maka sur ke jong pat pak mentah. Lada ke sarkar kamle ni ke benta jong kide ni kum kinong yalam nginom tip ke syam ha ke jing bakre jong sarkar nginom bakre su
Ringitin upat ba usale nakabanta kini ki ko factory. Balik kang hi kan? Balik kami. Balik kang no nakasakar kang. Kalau ada kesakar kamsim action, kemudian kasur jong padba kali kami jadi ni fakta kacing nak be. Makin kita lagi jong kikut kikira, kita kikut kikira yang disam kicki, makin tu ya kibahajing hasam kicki kini imak kicki lah. Padahal tak kata tu beliau, bahawa ke ngilak salan sah, bahawa kini kita rai, kimdai di kiba tu, kita kiberi berspa, kita lagi cakap yang kisam kiba sani cakap selong ni cawai, rei naga benta cakap kam lelai, rei kebakta kalau na kebenta jong kibat ba kibadan apa cakap elaka